Ось тут хтось вірамеєк. Тут мясцовых нікога няма. Такія, як вы прыходзілі, усіх сваіх ужо забралі. А чаму вы рашылі, што яны ў лагеры? Можа, ваююць? Ці сказалі, што ў палоне? Не, ніхто не говорив. Дык чаму вы іх тут шукаеце? Так як же ж? Да это ж мужики наши. Хто ж інший об їх поклопотиться? Але бачыце, тут ніхто не адгукаецца. Як вы сказалі, адкуль з Верамея? Так, так. А прозвішчы, як прозвішчы мужикоў вашых? Хохол прозвище, Иван Хохол. Може, сустракали? Не, Так мо на войне. не сустракаў. Тут пытаюцца. Іван Хохол з Верамеек, можа, хто чуў, а? Не чулі? Тут ніхто не чуў. А як вы кажаце, Верамейкі, а дзе яны, далёка? Так за Хотімском туди. Якраз атюль на Бялинковичі треба, а потім аж до Малого Хотімська. Далёка. Да вёрст калі паўсотні буде. Так, А сам же откуль будешь? я не тутэйшы, з Москвы я. А, колькі ж вам тут бедным сядзець давядзецца? Не ведаю. Можа, до конца войны прыйдзецца. Але паслухайце. Можа, скажаце вашым, каб яны немцам сказалі, што ну я чый-небудзь муж. Так мы ж не пара, здаецца, адзін аднаму. Дык можа, з вашых хто, а? Малады ты. От каб Варка. Варка, скажи, а? Варка! Варка, ну! Що ти, Палага? Ти при своїм розумі? Як я при живому мужику, де назову другого? Треба ж неяк помогчи чоловіку. Пан, там муж мой. Он он стоит. Отдайте мне его, а? Gut, komm! Ist es dein Sohn? Так, мужик, так. Nein, das ist nicht dein Mann. Du lügst. Matka ist nie so dumm. Nein. Дарэмна мы з вами гэта ўсё ўдумалі. А родненькі мой, а чым же помагчы табе яшчэ? Дзякуй за гэта. Хаця б хлеб, які быў пры сабе, то і таго няма. Matka, geh weg, geh weg! Du, pass doch besser auf! Weg von hier! Halt ab! Auf dich wieder! Tempo, Tempo! Это вы, Зверомеек? Мы. Тут одна ваша у меня дома. То ходемте и вы. Може, Роза? Другая баба у комендатуры. Завтра комендант будет разбираться, что она тут натворила. Одни приходили до нас, все было тихо, а вы пришли тут, наробили дялу. Ну, заходьте. 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 Проходьте. Ой, баби! Роза! Ну, каб є, то хто подумать мог? Яны ж мяне за Юрейку полічили. А що дивного? Акурат Юреечка? Да ти що? Яка яна вам яўрэечка? Тихо, баби.
Ну, а Дуня? Чаму раптам Дуню забралі? Ага. Ой, не ведаю я. А я вот што лічу, бабы. Гэта ваше шчасце, што хоць так усё абышлося. І гэтую я прымусіў на гародзе схавацца, і тую немцы не павезлі з сабой. Тут начальнікам паліцыі кум наш. Во. Пацана нашага хрысціў. Трэба паспрабаваць вызваліць бабу. А ці паслухаецца ён вас? Павінен паслухацца. Я ўжо яму казаў пра яе. Лепей паспрабаваць уладзіць эту справу яшчэ сянні. Як вы мяркуеце? Конечно. Так, трэба пагаварыць з чалавекам, мо ён і вызваліць Дуню. Конечно. Ну тады вось што. Хадзімце да кума. Ходим. Але ж не ўсім гамузам не варта. Ты вось, як старэйшая, можаш пайсці са мной, і яна. Няхай кум палядзіць, што немцы дарэмна прычапіліся. Дакумент ж хоць ёсць. Адкуль яны ў нас у калгаснікаў? Добра. Скажу, што знаёмы. Але ж і вы кажэце, што не раз у маёй хаце начавалі, як зверамеек на кірмаш прыязджалі. Конечно, скажем. Ну, з Богом. Спяшайцеся, бабы. Шукайце сваіх мужикоў, а не дык чужых ратуйце. Гэта ты, кум. Ну, посиди трохи. Посиди. Посиди. А то я сьогодні забегався. Не було коли під'їсти. І охота тебе, кум, лезть не в свою справу. Сколько я тебе помню, ты весь час не с одним, так с другим вождаешься. То собаку якого-небудь покалеченого пригреєш, то чоловіка невідомо якого додому приведеш. А тепер ось ще баби ніякі. Откуль хоч яны? А? Ну, з верамеек мы. З яких таких вірамеек? Що, під шаусами? А? Не, з других. З тих, що по бесіді вниз. А который из вас Юда? Ой, Ну не ты ж. іди. Ну і каяна вам, Юда? Ті по твари не видно, що нашина, вірамейковська. І батька є тутейший, і мать вязковая баба. Ай, ну що ж тут чернявая? Ну ладно, нехай немці, я не можу зусім нічого не думкають. Цить. Ну а ви ж, яка я на вам, Юда? Я сказал цить. А ну, баба, цить! Цить! Сам бачу. Я их не по твари познаю, а по ногах. Жидовок треба познавать по ногах. Але зараз не про гэта. Мяне цікавіць тая, другая. Што яна сабе думала, калі на немцаў з кіптюрамі кідалася? Хто? Дуня? Дуня, Дуня! Так, ой, Не кидалась она сама. Это солдаты хотели. Воина что? Гонор бронила. Додумалась, что бронить дурная. Коли хочете ведать, это не один немец до вас, как вы навод попросили. Без мыла не подошел бы, не то что гвалтовать кинулся б. Теперь вось и разбирайся с вами. А вы ведаете, что бывает за сопротивление военным уладам. А
куму майму трэба і ў гэтую справу нос уткнуць. Ты не заснуў, Піліп? Заснешь тут с вами. Ну вот что. Ты нашу умову ведаеш? Давай дамаўляцца канчаткова. Зранку я іду да каменданта. Кабеты гэтыя няхай коцяцца куды хочуць. А ты мне заяву. На стол. На стол. Кум, не про тое ты зноў гаворыш. Ты ведаеш, як у святым пісанні сказана пра гэта. А, вунь што ўспомніў. Ты прачытай лепш, што пішуць у самым найноўшым запавеце. На, глядзі! Цяпер трэба жыць па гэтым пісанні. Па гэтым! Чытай! Менская газета. Это цяпер і такая выходзіць. Ну, сам бачыш па загалоўку. Толькі падлічыў я, дорага выходзіць. Цана 10 фенікаў. Гэта па-нямецку. Па-нашаму выходзіць рубель. Толькі дзе іх цяпер набрацца, тых рублёў? Ну, а немцы за службу як збіраюцца плаціць? Венікамі ці савецкімі? І савецкімі, і сваімі. Здаецца, палавіна на палавіну. Палавіну гэтымі, палавіну тымі. Але 1 к 10. 1 марка, 10 рублёў. Ты ведаеш, я нават здзівіўся. Адусюль партрэт Леніна паздымалі. Я думаю, як жа будзе з чырвоненькай, 30-рублёўкай. Там жа таксама партрэт Леніна. Як ранулі. Ось што значыць грошы, капітал, каштоўнасць. Вышэй нават за палітыку. Читай. Читай. Тимошенко звольнены, удённый на Лубянцы. А ты сумневаешься. Сталину кранты. Яму воевать няма с ким. Его полководцев своих няма. Придется англичан те американцев наймать. Але не думаю, каб наши солдаты под командою американцев воевать стали. Ну, а што немцы Москву ўзялі? Не пішуць? Здаецца, не пішуць. А ты казаў, што ўзялі ўжо. Дык газета не сённяшняя. Думаю, што і ў сённяшні яны пра гэта не напісалі б. Не написали, то напишуть. Напишуть. Наконт гэтага будь спакойны. Пора ўжо ісці, кум. Бабам сказаў, бульбу варыць мусіць ужо гатова. Ды гэтых вот таксама трэба весці, неначе голодныя. Патрываюць. Патрываюць без бульбы. Ну, а калі ў іх такая вялікая ахвота да яе, няхай ідуць, няхай, я іх не трымаю. А мы з табой па іхняй справе пагаворым. Як жа яны без мяне дойдуць? Ага, мы ж дорогі не знойдзем. Што ж яны будуць блукаць там у поцімках і хаты не знойдуць? Як ведаеш, куме, але я сваёй умовы не адмяняю. Кабету я вам заўтра вяртаю, цалюсенькую, а ты мне заяву. Камендант за гэта мяне паслухае.
завтрашняга дня пачнеш служыць у паліцыі. Што ж пра мяне людзі скажуць? Тое, што пра мяне. Ну, допустим, розніца ёсць. Ужо нават тая, што мяне ў армію не ўзялі. Знайшоў чым хваліцца. Хваліцца тут і праўда няма чым, гэта так. А задумацца ёсць пра што. Мяне ў армію па хваробе не ўзялі. А тут у паліцыю я сам запісаўся. Альбо, можа, я вось гэтым вот часам паздаравеў? Уяўляю, што пра мяне людзі скажуць заўтра ў яшніцы, калі я гэтую павязку начаплю. Ну, як ведаеш. Ты ўжо добры чалавек. Выручы нас. Пашкадуй. О, яшчэ Мікалаеўская. Дак ты ўжо і праўда. Пашкадуй нас. Ну, што ж, гэтая манета на каменданта мацней падзейнічае, чым Піліпава заява. Але гэта каменданту аднаму, а мне... І для цябе во знойдзецца. Ну, праўда, не свае, пазычаныя, ну да няхай ужо. Толькі зрабі і мне паслугу. Там у лагеры чалавек адзін ёсць. Выручы ты яго, аддай мне. Хто ён табе? Ніхто. Адкуль? Гаворыць з Масквы. А навошта ён табе? Так Ось яно. Мужик яшчэ недзе жывы. А яна сабе ўжо другога знайшла. Ох, і поганыя вы істоты, бабы. Не плачь, Дуня. А табе? Табе? Комендант дазволіў узяць мужа з лагера. Гутен Морген. Я тут гэта, а? Jawohl, jawohl. Komm mal her. Давай, иди сюда. Ну, который твой? Давай, показывай. Вось ён. Посоромейся ты хоть людей. Возьми кого мацнейшего, здоровейшего. И он тебе лук выкосить, сено подворушить, а ночью и тебе потешить. А? Ну? Ну? От яго. Яго! Ну ты. А ну ходи сюда. Сюда ходи, худшей. Кому кажу? Ну? А вы все пошли отсюль. Пошли! Пошли! Выходь. Забирай. Ходи.
что ты, бабы. Бывайте, бабы. Бывайте здоровы. Бывайте. Ну як там? А? Ну як? Ой, Что? Что? Ну, что? Бабы, что там? вот чужого солдата провели. Своих мужиков нікого в лагері не оказалося. Нікого. Нікого. Так ніщо, солдат. Ну? Так хто ж це з вас? Тетка Палага. Во як! Треба ж було неяк визволити з того пекла чоловіка. А жить здесь збирається, а? Так, покуль у мене застанеться, після видно буде. Мой до вас перейде. Во як! І не боїшся? А раптом Іван твой заявиться, а? Як-небудь розберемося. Во як! Дык пойдем, Андрей Тимофеевич. Коли я уже провинилась, мне отказывать. Что я на себе думаю? І що гэта она вздумала? Сдурела ці што? Гэта ж калі свой мужик на порог заявится. Да и что люди говорить будут? Гануся! Ай, ты про это не хвалюйся надто. Не бядуй. Цяпер уся вёска без мужикоў. І невядома, калі яны вернуцца. Да й ці вернуцца. Яно так. Эх, не заседзіцца ён у палагі. Якая-небудзь маладзейшая пераманіць такого здаровага ды прыгожага. Так што... Ну, тут все невядома равно яшчэ. недобре. Все-таки грех великий при живым мужику. Хоть и война, и весток нема, але все равно треба думать, что десять живы. Вот честное слово. Дзіва, я і бо. Э? Ай. Палага? А, Палага? А ты, кажусь, нового гаспадара себе в дом привела. Хто это говорить? Ды вся вёска говорить. Ад вёски ж нічога не схаваеш. Факт. А мне и ховать нема чого, привела и привела. Не господара человека. Треба було поспочувати чоловіку, во й забрала з лагера. Отчаянная ты, Палага. Никто из наших на такое не отважился, а ты? А я Да я одважилася. ж не в докор, Палага. Ну что ты, ей-богу. Я только одно ніяк не зразумею. Як ты з Іваном будеш разбираться? А коли он живий, прийде? Дай же Боже. Іван, дасть Бог, так само не осудить. Може, і йому хто допоможе, коли у таку бяду трапить. Ну ладно. А куди гэта ён пайшоў? Мне трэба з ім про тое, що перагаварыць. Так шукай і говори. Отчаянная ты, Палага. Ох, отчаянная. А ты, хлопец, маху не даси. Ты хоть здогадываешься, кто я таки? Не. Полицейский тутейший. И хочу ведать, кто ты таки, коли у нас у вёсцы объявился. Парадок есть парадок. Так что говори, где народился, хрестился. На улик же у нас у волости устают. Ну, а покуль кто что, говори мне. А что говорить? Кто ты? Танкист. Танкист. Родом откуль? С Кустанайской области. Ну, ясно. Значит, оправдания было куда податься. Ну и что ж ты там робил у Кустанайской области? Землю орал, железо ковал. Як? Ну, у кузні працаваў. Ох, это добро. Коваля у нас нема.
Слухай, а молодейшую ты не мог выбрать? Ну что ты в этой палате нашел? А я не шукал. Да и... Это мой клопот. Вот что я вам скажу, пан полицейский. Не лезьте не в свою справу. Вось ты як. А як умею. Ну, тады вот что. Завтра поедешь со мной у местечка. Там у нас волость. Вось про это, про все расскажешь коменданту. Мы повинны ведать, кто и что. Зразумел? Вось так. До завтра, танкист. Добрый день. День добрый. Кажуть, увез новый человек, а я вось не собрался. Теперь иду мимо. А у вёсцы звычай такі, што Я разумею. погодный день сегодня. Ага. Ну и як? Гаспадар таки не поспел поправить. Так, господарка заняпала. Гаспадар таки был. Ну и як ты думаешь? Что? Тут жить? Ти. Дорному коню в зубы не глядять. Это правда. Чоў кавалём можешь быть? Могу. Добрая гэта справа. Кто вы? Да. Тутэйшы. Зазыба моё прозвище. А. Палага Артёмовна рассказывала мне про вас. Да я и сам хотел вас побачить. Ну, калі добры чалавек хацеў пабачыць, то я... Можа, адразу і пойдзем у кузню. Паглядзіш. Ходим. Здорово, Ханон. Вот не думал сустреть тебя вот таким месте. Беда, Чубар, беда. Что за беда? А нечто цили твоей не бачно. Померла Циля.
Памерла прямо ў дарозе. Пахаваў жонку, хацеў ехаць далей, а тут самалёт падстрэліў нашага коня. А што зробіш без коня? Нашы бабіновіцкія евреі паехалі далей, я застаўся, каб купіць новага коня. Але дзе яго цяпер купіш? А што зробіш без коня? Вось мы і вяртаемся дамоў у мястэчка. Пытаешься, чаму? Ты паглядзі на мяне. Усе пазнаюць, што я яўрэй. Хоть тут, хоть там. Так нехай гэта здарыцца у родным мястэчку. Бог сведка, і я нічога дрэннага людзям не рабіў. Усё. Пора ісці, Ханон. Былі б цэлыя косці, а на іх што-небудзь ды нарасце. Ты, Ханон, со своим добром, як той мужик милославецкий. Хоть животом качаться, а бы свое дерьмо до своего города донести, хоть и в штанах. Ты что? Ты что, думаешь, что я таки? Что я? Не, я вам не Гитлер. А ну, шалопаи, берите свои шмутки. И ты так само можешь что-нибудь взять себе.
Дядька Чубар пришел. О, Боже мой. Обіцяли забезпечить сухим пайком на час задання. А тепер хоть зуби на пень клади. Тут скоринки хлеба ні у кого нема. Не тое, що тушонки. Калі б не обстрел, нас бы войсковцы забеспечили усім. Степан Павлович, доведется тебе идти. Тут же твой брат неде поблизу живе. Да гляди, на немцев не напрыся.
Чого прийшов? Що тобі треба? Хочеш накликать беду на меня и на мою семью? Иди отсюда, покуль тебе увезся, никто не познал. Хотел жить начальником, дык теперь. Да мне хату треба хоть трохи. Нехай тебе в другім місці дають. Иди отсюда, кому я кажу? Павлович, ты что, бояешься неприкаянный и не боишься? Я есть хочу. А что, брата никого нема? Нет. Ну, заходим, уходите, накормлю, уходим. Ешь. Этого мало. Я не один. Со мной несколько человек. А где ж яны? А? У лесе. И сколько их там? Много. Ой, Павлович, і рад була помогти тобі і товаришам твоїм. Але ж, боюся, маловато буде. На усіх не хопить. Тихо. Придумала. Ти покуль що сяді і їж, я побігу на огород, бульбу накопаю, і все буде в порядку. А ти сяді і їж. А я собі ніяк дам ради. Ешь, ешь. О, добрий день. Добрий день. Нас з тобою волость кличуть. Чому раптом мені? Якої дочинення я маю до болоті і наогул до всього? Він не тебе ж одного, а нас з тобою разом. Все-таки чому мені? Не ведаю, команда такая. Мусить, під конвоєм повезеш? Ха-ха. Ну, под конвоем, не под конвоем, але загады надо ставить. Комендант нараду збирає, що там буде конкретно, сказати не можу. Так что же это вы стоите тут, Мощей, Денис, Антон Игнатович? И шли по хату, там и погомонили. Шняданок на столе, стыня. Нема коли розсіжбатися, їхати треба. Кому? Куди? Антон по мене прийшов. Каже, треба неоткладно в Бабіновичі. Так, Игнатович? Так, так. Комендант нараду збирає усіх. Поліцейських і старост волості. Так а при чем тут Денис? На что он спотребился? Які ви нездогадливі стали? Правильно, нема в нас старости. А покуль нема, громадянську владу ввів себе конвой ён. Тому загадана я хода ставить на нараду. Ходім. Ну, коли так. Но! 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 Белорусы. Белорусы.
Der Sieg Deutschlands gibt euch zum ersten Mal in eurer Geschichte Gelegenheit, Перший раз у вашій історії eurem Volk eine freie Entwicklung und eine ruhige Zukunft ohne die russisch-asiatisch-bolschewistische Unterdrückung und die fremde Herrschaft zu gewährleisten. перемога Германії дає вашому народу можливість свободного розвиття без російсько-азіатсько-большевицького утиску і чужонаціонального панування. Ich hoffe, jeder von euch versteht, dass seine Interessen von denen Deutschlands nicht zu trennen sind. Я сподіваюся, що кожен з вас розуміє, що його інтереси стисло зв'язані з інтересами Германії. Dass ihr treue Anhänger und Helfer der deutschen Führung abgeben werdet. Що ви будете вірними послідовниками і помічниками німецького керівництва. Панове, вам був зачитаний зворот генерального комісара до Жихаров Білорусі. Im Großen und Ganzen hat man uns hier freundlich empfangen. У цілому насельництво вашого району зустріло нас лояльно. Es kommt aber vor, dass die deutschen Soldaten überfallen werden. Але маються випадки нападу на німецьких солдат. So haben bewaffnete Unbekannte nicht weit von Prosinska Buda das Auto überfallen, womit der Chef der Bezirksfeldkommandantur gefahren ist. Так, каля Прусінської Буди, узброєні невідомі напали на автомашину, у якої їхав начальник польової жандармерії району. Da die Verbrecher nicht gefunden werden konnten, Покольки виноватые не были wurden aus выявлены, jedem naheliegenden Dorf je ein Geisel mitgenommen. довелося взять з кожної новокольної вёски по заложнику. Und im Auto wurden 7 Schusslöcher entdeckt. Dafür wurden 7 Geiseln erschossen. За 7 пробоин у борте автомашины расстреляны 7 человек. Жили, брат. Сперша кось-кось, а потом лозиною по спине. Боюсь, одной лозиною не обыдется. Das sowjetische Regime hat ein schweres Erbe hinterlassen. От советского режиму отрымана тяжкая спадщина. Wie ihr selbst wisst, hat man den Kolchosen die Erde als Eigentum übergeben. Земля, як ви самі ведаєте, була розміркована по колгасам. Nach der Kollektivierung sind die Bauern keine Bauern im richtigen Sinne dieses Wortes. Тому селяне у виніку колективізації перестали бути селянами у певному сенсі гэтага Ihr слова. seid jetzt eigentlich Lohnleiharbeiter. Ви зробилися по сутності наемными військовими Die рабочими. deutschen Behörden setzen sich zum Ziel, möglichst schnell und radikal den sowjetischen Unsinn, was eure Kolchosen eigentlich sind, abzuschaffen. Метой германських улад стане хутка і радикальна ліквідація совєтської недоречності, якою з'являються ваші колгаси. Jeder vernünftige Bauer aber muss sich im Klaren darüber sein, Однак кожному розумному селянину повинно бути dass зрозуміло, jetzt keine Möglichkeit besteht, що зараз нема можливості die Kolchosen zugleich abzuschaffen und zur Einzelwirtschaft überzugehen, ohne dass ernsthafte Vorbereitungen getroffen worden sind. без проведення значних підрихтовчих робот ліквідувати колгаси і перейти до приватної господарки. Deswegen bleiben die Kolchosen eine Zeit lang nicht abgeschafft. Тому колгаси покуль будуть заховуватися, Damit man später allmählich zur Gemeindewirtschaft übergehen kann. каб затим поступово переходити до общинного господарення. In diesem Zusammenhang muss ich bemerken, У сувязі з гэтым я повинен адзначыць, dass in einigen Dörfern des Amtsbezirkes zu Zuwiderhandlungen gekommen ist. што ў некаторых вёсках воласці адбываецца самаўпраўства. Man hat dort, wie zum Beispiel in Veremeki, die Kolchos-Bezirkswerte, die Saat und so weiter ausgeteilt, ohne auf Anordnung zu warten. Не чакаючы распараджэння, там падзялілі калгасную маёмасць. Пасевы і гэтак далей. Напрыклад, у верамейках. Ist es so? Так гэта? Так. Wer ist dran schuld? Хто в гэтым вінаваты? Wer ist dran schuld? Хто вінаваты? Aus welchem Grunde haben Sie das gemacht? На якой падставе вы зрабілі гэта? Was sind Sie? Хто вы? Загадчик господарки. Завхоз? Так, Wirtschaftsleiter. Und wo ist der Kolchos-Vorsitzende? А старшиня дзе? Пошел разом с фронтом. Er ist an der Front, sagt er. Ist der Kommunist? Ён коммунист? Так. Und Sie? А вы?
Also warum habt ihr die Kolchose ohne Erlaubnis aufgeteilt? Так навошта вы без дозволу поделили колгас? Так решило правление. Die Leitung hat beschlossen. Hat man Sie vorhin informiert, dass Sie die persönliche Verantwortung tragen? Вас не попереджували об особистой отказности? Я не паспеў яго папярэдзіць, пан камендант. Пакуль я ад вас дабіраўся ў вёску, яны ўжо ўсё рашылі. Сапраўды, правленне пастанавіла. Правда, яно цяпер не ў поўным складзе. Таму паседжанне неправамоцнае. Hat keine Rechtskraft, sagt er. In welchem Zustand ist jetzt die Wirtschaft? У якім стане цяпер гаспадарка? Усё падзелена. Калгаснікі працуюць аднаасобна. Wir klären das auf, wer daran schuld ist. Мы высветлім, хто ў гэтым вінаваты. Und ihr dürft А вы Platz можете nehmen. сесці. Нездарма кажуць, калі не здолеў адсячы руку свайму ліхадзею, дык цалуй яе цяпер. Vielleicht haben Sie noch Fragen, bitte. Калі ёсць у вас пытанні, пан камендант з задавальненнем адкажа. Тады скажыце, як падаткі будуць устанаўліваць? Па якіх нормах? Diese Frage hat man noch nicht gründlich ausgearbeitet. Гэтае пытанне яшчэ як след не распрацавана. Wir richten uns nach sowjetischen Erfassungskomitees. Хутчэй за ўсё для большай зручнасці, пакуль не адбыўся пераход на прыватнае землекарыстанне, будуць узяты матэрыялы савецкіх камітэтаў па нарыхтоўках. Das passt uns. Яны нас задавальняюць. Ist das klar? Зразумела? Зразумела. Скажите, вось у раённай управе створаны аддзел народнай адукацыі. Значыць, заняткі ў школах будуць адноўлены. Калі гэта можа адбыцца? Звычайна ў нас у школах заняткі пачыналіся 1 верасня. Ja, wirklich. Так, сапраўды. Die neue Macht wird der Bildung nicht weniger Bedeutung beimessen als die Bolschewiki. Новая ўлада адукацыі вашага народа будзе аддаваць не менш значэння, чым бальшавікі. Genauer wird auf diese Frage der Bürgermeister Herr Brindikow antworten. Больш падрабязна на гэтае пытанне вам адкажа бургамістр пан Брындзікаў. Bitte schön. Калі ласка. Так, мы ва ўправе маем некаторыя інструкцыі. Wir haben dazu einige... Er sagt, Пачатковае народнае навучанне павінна быць цалкам бясплатным. Належная ўвага будзе нададзена распрацоўцы і ўдасканаленню агульнага і спецыяльнага сярэдняга навучання. Што ж датычыць тэрміну, то мы тут вінаватыя. sind Sie schuldig. Давядзецца заняткі у школе перанесці. Sie wollen Schuljahr Недзе ў лістападзе абавязкова трэба укамплектаваць усе школы, бо не хапае настаўнікаў і, дарэчы, не хапае вучняў. Тады скажыце яшчэ, а якія прадметы будуць выкладаць у школах? Нямецкая мова, Die deutsche Sprache? перш за Vor ўсё. allem. Закон Божий. Religionsunterricht? Хімія, фізіка, ботаніка, зоологія, арифметика з алгебры і геометрії, ну і руская мова, вядома. А беларуская? А беларуская? Und belarussische? Erklären Sie unsere Position. Пан камендант лічыць, што з боку германскіх улад, як і паабяцана ў звароце генеральнага камісара Беларусі, не будзе перашкод, каб у школах вывучалі мясцовую мову. Але вам трэба ведаць, што ваша мясцовасць знаходзіцца ў раёне ваенных аперацый. Ясна. І апошняе пытанне. Навучанне ў школах будзе весціся па якіх падручніках? Пакуль не выдадуць новых падручнікаў, выкладанне трэба весці па-савецкіх, але загадана. Aufgrund der sowjetischen Bücher Такія словы, як бальшавік, Es ist befohlen, solche Wörter Советский. wie Bolschewik, Sowjetisch, выкінуць nie gebrauchen. назаўсёды. Партрэты Porträts бальшавіцкіх правадароў der bolschewistischen таксама Führer выкінуць. gänzlich isolieren und vernichten.
Eigentlich haben wir schon Schluss gemacht, meine Herren. На гэтым нарада наша ўласна скончана, панове. Aber bitte nicht so eilig. Але не спяшайцеся. Es gibt noch eine dringende Angelegenheit, Ёсць адна неадкладная справа, die wir besprechen müssen. пра якую таксама трэба дамовіцца. Vorsicht, Fräulein, Stufen. Ich bin aber sehr froh, jetzt spazieren zu gehen. Sie sehen so schick aus heute. Ach, wo. Ну что, нашкодил, а? Я тебе кажу. Эй, нашкодил? А теперь отворочиваешься? А ті не ти привез її сюди? Думаєш, я не бачила, як ви з кульгавим шарейком тягали її барахло в коневу хату? Тьфу, гадость. Ось тепер і дивися на її. І гэта сучка тебе не познає, і ти, небось, боїшся признаться, а? А может, дочкою доводится, га? А не трапіўся мне на вочы гэты шарэйка. Ён бы у мяне гэту сучку забраў даўно адсюль да сябе. Бачыш ты? Пасялілі ў чужы дом, а чалавеку няма дзе галаву прытуліць. О! Сядзіць бедны Ханон з 2 дзецьмі-сіротамі і страхі над галавой не мае. Быццам гэта ўжо не яго дом. Ну і што, калі ён яўрэй? Здоров, Ханон. А где твоя Циля? Няма Цилі. Ханон. Ханон, гэта ж ён з кульгавым шарэйкам гэту курву ў твой дом пасадзілі. Ты ведаеш яго? Ты ведаеш яго, ну? Адкуль гэты чалавек? Не слухай ты яе, Ханон, табе тут зараз усякага нагавораць. Ні я, ні шарэйка не вінаватыя ў тым, што так выйшла. Цябе не было ў мястэчку, а хата пуставала, ну дзеўка і пасялілася. Так ужо выйшла. Магла чыю другую аблюбаваць, а выбрала тваю. Не звязвацца ж табе праз гэта з немцамі, бо яна, мабыць, у іх служыць. І служыць, і... Не трэба сядзець вам тут на вачах у іх. Ідзіце адсюль, ідзіце. Калі твоя хата занятая, пераходзь са сваімі сынамі жыць у другую. У мястэчку ж вольных дамоў хапае. Ну, то иди, не маруй. Займай хорому чьей-нибудь из ваших беженцев, да и живи. А то и правда напишешь на себе беду якую. О, сам нарабіў шкоды, пазбавіў чалавека ўласнай страхі, а я раптам вінаватая. Никто тебе не виноватый. Но якая табе корысть? Ну, няхай Ханон. Яму ёсць пра што клапаціцца, а табе якая корысть? А што дзяцей няма дзе прытуліць? Дык гэта што? Вось гэта іншая гаворка. Калі ўжо так выйшла, што гаспадара не пускаюць у хату, то запрасіла б яго да сябе. Я? А чаму б не? Дык... Во, бачыш, Ханон, я табе правду кажу, не сядзі тут. Бяры сваіх хлопцаў, ды ідзі куды-небудзь у другую хату. А то гэтыя жаласлівыя местачкоўцы не перастануць душу табе верадзіць. Млынарова хата, здаецца, таксама пустая. Ну вось, Млынарова хата пустая. Вставай. Уставай. А ведаеш, з кім мы ішлі? З чубарам вашым, вось з кім. З чубарам? Калі гэта было? Сёння? Не, раней. Мы ў мяльку затрымаліся.
А ён далей пайшоў.